Na čelu je veliki Jerusalimski krst, koji je 1999. osveštan na brdu Golgota kod Jerusalima i koji simbolično nas podsjeća na strašne dane koji su srećom iza nas. Svečana litija stiže i ona će za trenutak zastati da bi počasni stroj mogao da zauzme svoja mesta. I da se ovakda dobre namere i želje, verni slovo svoje ispunje na dobro i kao milosrdan uvek nas obasipa svojim darovima i da Svetoj crkvi fakulteta. 2001. Miodrag Rakić, student Elektrotehničkog fakulteta. 2002. i 2003. Goran Prebeg, student fakulteta za fizičku kulturu. Miodrag Rakić, Goran Prebeg, Vladimir Bjelica, Zdravko Đurić i Marko Tomašević. Neki čak i po više puta. U ime Boga, za krst časni, kreni! Pobedio je treći put Marko Tomašević, predstavnik žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. I sada pristupamo dodeli časnog krsta, to će obaviti najviši među nama, Atanasije Rakita, episkop Hvostanski, dodelit će časni krst pobedniku Marku Tomaševiću, pripadniku žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova. Fanfare! Čestitam pobedniku nama koji ovaj časni krst poštujemo i koji učestvujemo u ovom svetlom prazniku. Neka nas Bog sve učvrsti u svemu dobrome, a njemu neka je slava. Amin. Hvala i čestitam još jedanput, a sada pobednički plašt uručuje predsjednik opštine Čukarica Milan Tlačinac. Fanfare! Predsjednik opštine Čukarica, gospodin Milan Tlačinac, uručuje pobednički plašt u trajno vlasništvo našem pobedniku Marku Tomaševiću, pripadniku žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Kreće odjavni marš Milana Obrenovića, orkestar garde i slika uspomenu i dugo sećanje svih 35 plivača. Naravno, nije zabranjeno da aplaudirate. Čestitajte mi još jedan put, podržite ih, pa oni su sjajno plivali na +2. Pobedio je Marko Tomašević, pripadnik žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova, treći put uzastopno. A moje je da vam kažem da su ovu svečanost kao i do sada vrlo uspešno organizovali sveštenstvo hrama Sveti Đorđe u saradnji sa ostalim sveštenicima ostalih beogradskih hramova, gradska opština Čukarica, javno preduzeće Ada Ciganlija, da je Beogradska industrija piva počastila celu litiju pre polaska
sa Banovog brda osvežavajućim sokovima, da na ovoj svečanosti je učestvovala i grupa pitomaca, dakle vod Vojske Srbije, koje je predstavljao poručnik Stevan Stevanović. Svečanoj atmosferi na centralnom splavu doprineo je i počasni vod žandarmerije, kojim je komandovao potpukovnik Radovan Radić. Orkestar garde nastupio je pod dirigentskim vojstvom poručnika Aleksandra Đurova. Umetničku dogradnju činili su hor Kolegijum muzikum i Dragana Jovanović i veliki dramski umetnik Nebojša Kundačina. A kreativnu podršku pružila nam je i opština Čukarica, Dušica Ćurčić, šef protokola opštine, Zlatana Marković-Irić, PR opštine i Goran Zec, jedan od glavnih spiritus momensa organizacije ove svečanosti. Već smo spomenuli sponzora, otac Slavko brine o sponzoru, naravno da smo rekli da ste počašćeni sokovima u Porti pre što je litija krenula na ovamo. Na ozvučenju je kao i svake godine veoma uspešan bio Dragiša Stošić, a Duško Marković u ime javnog preduzeća Ada Ciganlija sa svojim saradnicima blistavo je obavio posao. O bezbednosti svih plivača vodili su računa ljudi koji su ronilačka ekipa žandarmerije. Otac Slavko želi nešto da kaže, evo njega reč, predsjednik našeg organizacionog odbora. Kažu, nema plina, šta ćemo, ima plin, ljudi moji, evo ga rešenje.